everywhere, thanks. Bueno, euskera zein dut, zeren zuek badakizue inglesez, baina zuen irakasle askok ez dakite, neurok ulertu dezaten, bale? Bueno, gaur ingleseko lehenengo mailako, ingles tailerreko lehenengo mailako neska mutilek prestatu dute antzezlantxo bat zuentzat. Eta izena du inglesez Little Red Riding Hood. Eta euskeraz nola izango da hori? Txarra borritxu, Parifalo mendian zehar, etortzen dela otsoa, esaten dira jaketa beste bidetik, eta hori dena. Bueno, hemen beste zerbait gertatzen da, baina ez dizuet esango zer den. Bukaeran zuek kontatuko diguzue zein den desberdintasuna, bale? Momentu batean, hasieran, Txano Gorritxuk eta otsoak elkarrizketatxo bat dute. Eta momentu batean, otsoak esango dio Txano Gorritxuri. No, no, no. Eta Txano Gorritxuk esango dio, yes, yes, yes. Eta zuek ere, Txano Gorritxurekin batera, esango duzue, yes, yes, yes. Bai? Otsoa barruan dago, eta entzunez bezan, isil-isilik ingo dugu. Very good. Hasiko gea. Good morning, I'm Little Red Riding Hood. La 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 rito, la 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 rito. Good morning, Little Red Riding Hood. Where are you going? I'm going to my granny's to take her this basket. Come with me. What's going on? There is a festival. Oh, I'm going to the festival. Oh no, let's go to see your granny. Take the basket and go home. No, no, no. Yes, yes, yes. Yes. No, no, no. Yes, yes, yes. Yes. Yeah, go. Good morning, Alice and Gentlemen, and welcome to our play. How do you like it? To start, a group of dancers is going to dance for you the Agurra. An applause.